سلاف ورز بینرین هجاج استدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیراتنا و دکن دوی برنامه تایبت جه کردویزیون ده درباری سردانا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان جه کشکا سپیره و هفدیتنا وی بسروک امریکا دونالد ترامپ ده ایرو چارشمه ده. بینرین هجا دم باش. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان لی واشنطن و دگل سروک امریکا دونالد ترامپ کوم ببا داکو بابتن وکو سوریه S-400 ناتو و پیوندین آبوری یادناف برا هر دو ولاتان دا گفتگو بکن. سردانا اردوغان بویا اگر رخنین تند جعالی کنگرس و کسندن. ناکوکیان دنابرا ولاتین یکگرتیان امریکا و ترکیه پترین جه پرسین لحف هاتنه. لی یاخویا دکت پیوندیان باش دنابرا سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک ترکیه رجب طیب اردوغان هنه و چندین جاران پس ناره برایتیا جیریا اردوغانی کریه. لی لسر آست هر دو ولاتین اندام ناتو تنگجه لبلنترین آزدایا لسر پرسین کرینامو شکن S-400 روسی و دوزا هالک بانک و حوالبندیا امریکا دیگل کردن سوریه به تایبت پشتی هرشا لشکریا ترکیه و چکدارین آلی گره و دیجی هیزن سوریا دموکرات. مایکل روبن جه انستیتویا امریکان انترپرایز ده پیوینه که داد دیگل بشا ترکیه دنگ امریکا ده بیجد ترکیه لدمک وخو بتنه ببیند جبر پینگاوین سیاسی نهف سنگ و رنگ ساناهی بد بو ترکیه در باسی سوریه ببد لی در کفتناوی زحمته. گلک صناعیه در باز بی لی درکتن گلک بزحمت دماتو تماشای دستوداری بکی دوی ام شاش نبن او ترکیه لسوریا دکتن پاکرنا نژادیه یادی چه جه بو کردان نینن بچنی اگر ترکیه بردوام بو او دی شری بکن و ایرو کردان پترج ترکیه حوال هنه اف سردانه پشتی مهک جهرشا ترکیه دیجی کردن سوریه تید و پشتی هفته که جناساندنا جینوسایتا ارمنیان و هر وصا بریارا جزاین دیجی ترکیه لسر اپراسیوناوی لسوریه و روشا خراب یا مافه مروان دنافخوی ترکیه دا. کو سیناتور دموکرات ادوار مرکی روشا مافه مروان لترکیه بخرابترین یک لجیهان دبینه. سروک اردوغان یک جی کردارین هر مازن بو تخیبکرنا مافان و آزادیان دکه. پتر جه هر جهه که جیهانه. ام دخوازن خرابترین کردارین وان آشکرا بکن. لدماهیا سال 2018 پتر جه 8000 ولاتی زندان دانه. و 1500 ریخ خستن نحکومی داخستنه بگونه ها تروره و 103,000 کارمن جی کار در کرنه. هر وسا سیناتور مرکی بریارا یک آلیا ترامپی یا وکیشانا هزان جه سوریه و رخوش کرنه بو ترکیه کمکجیان دیجی کردان پیک بینه شرمزار کرد. لسر آست کسایتی نافدار سردان اردوگانی بدرفت دبینن بو دیار کرنا نارازی بو نخو لسر سیاست گشتی ترکیه. انس کانتر یاریزان ترکیه باسکتبولا امریکی و براوانکار ماف مروان دبیجت لولات من چو مافتدا نماینه. خلق حزب بختوریه دکه لوی ولاتی دموکراسی و آزادی و موافهنه مخابن اول ولات من نمایه. جبری سردانا واشنطن سروک ترکیه اجندا کاری خود دیار کرد کل سرپرسن موشکن S-400 و روشانات و هزا کردان لسوریه و هفکاری آبوری بد. لدگل گفن اردوگانی و سیاست دودلی یا ترامپی خلق ترکیه گمان هیا انجامه که باش بخواه بگرد. از باور ناکم تکلیین شکستی دوی کمبونه ده چاره سر ببن. ده دمکه ده کجزا هنه از باور دکم کمبون ته انجامان نده. Baştan beri PKK'ya امریکا چه جاران دست جه یپگی و هندک جاران جه PKK برنادتن رنگ ترکیه هنده قازان جه بدست بیختن لی امریکا سوزین خواه به جه ناینتن. پیش بینیا تکلیین امریکا و ترکیه پشتی و سردانه زحمته به تایبت پیش روژا هفرکیان لروش حالاتا ناوین لگور شارزیان رنگ لهر دمکه دا بیتا گوهارتن و نزلالی بخواه دبینه. خالد فتاح دنگ امریکا. بینرین هجان دخوازن کارودانا و سردان اردوغان لترکیه ناز بکن به چاوایه و چاواتی شوپاندن. ام دچن با پیام نیری خوال انقره ایوب دمر بریکا سکایب ایوب گلک سپاس گلک چاو نها لسر سردان اردوغان هی گلو کولانا ترکیه چاوا و سردانی دشوپینه و چیز سرده بیجه؟
وقت تجي اماجكر همو چاو لسر وی سردانی در دکبینه پیش گلو دو وی سردانی و به هدیتینی دا و چه اندام در کبد کارم بیجم که همو بالا ترکیه آنان لسر وی داریه تواهی وقتا که اندازم بچه راستی یعنی وی اوی دا داخوازی که اوستا هی که دو وی هدیتینی دا تشتی که ارینی در کبه جبو چه جبو که اوادنه که گرینگن اردمکا دریجه کو نابرا ترکیه و امریکا دا تشتی کو درکتن ببینه وی لسر کلان ترکیه لسر گلی ترکیه تسیر افا باندور کفای نینی در خستیه پیش راستی گلک چال لسر وی هفدیتن نکو تشتی که ارینی در که جبو ویجی بله آدن نرین و هلوستا هزین سیاسی ی رکبر ین گو لدجيان بيجن هلوستا AKP و سياستا أردوغان و بتايبتي بارتيا HDP جو أو بأوايكي أشكرا لدجي أم بيجن أو أوبراسيون لشكرية تركيا أو تشاوا دبيجن سيرفي سرداني وی بری دواتو که ام تماشا دیکن سه خطر کده یعنی یه دستلاتی که تو دو وی دستلاتی را جی دیگرن وی هدیتینه وقتشکی دیروکی دبینن راستی اپوزیسیون ترکیه نخوازه دبیجه که اردوغان گره نچیان ندیتا لعلی دن راجی کرد راستی به شوازه که دن تماشا دیکن دبیجه که مثلا HDP مهم لگل رای دارن HDP یه حق پاره تبگیر آزادی دیسا پارتین کردستانی دی نقصه کرد او دبیجه که یعنی وقتا کل ترکیه کشا کرد زیده درد که بپیش آنجی رایدارین ترکیه اردوغان بچه وی مسئله لدر دخوازه چاره سری بکه چاره سری وی مسئله کرد لدر نینه بلاوره لگل کرده دانشه ام پیک فادکارن چاره سری بکن جبوی جی هدف رایدارین هدف دبیجی که آن اردوغان دبی دما که دچه وی تشتی که بخواز بکه به دست نخینه جبو که روژاتا ناوین تشتی که گوریانه شکلی که در کتیه پیش لگوری داخوازن ترکیه نینه یعنی ترکیه دوره که بود دوره که آرام بود ترکیه کت وی در همو تک بر یعنی تلوی هف کرد جبوی جی هم مثلا دبیجی که وی داری دا داعش بو انا پشتی وی اپراسیون ترکیه راستی داعشی انا بو خطره که مزید جبوی جی ال هدیتنا ترامپ و اردوغان دا باور نکن که تشتکی ارینی در کده بله پیامنیر ما ایوب دمرج انقره گلک سپاس بو وان آگاهیان لگور امنستی انترنشنال دست هلات دارن ترکیه به صدان کس خستنه ده زندانه دا جبر پوست و کومنتن وان لسر مدیا جواکی درباره اپراسیون لشکری لباکور و روجالات سوریه. امنستی انترنشنال دبیجه به دهان روزنامه وانو کسن بگناه و راستی جزاین تند بین جبو رخنین وان لی اپراسیونا کو مهابوری دست بکر پشتی امریکا کشاندنا هزن خواج سوریه را گهاند. ترکیه دبیجه کو اپراسیونا وان یا بناوی کانیا آشتیه تروریستان دکه آرمانج مبست شروانن کردین هزن سوریا دموکرات ین کو شر دجی داعش کرن. جه دست بکه اپراسیون تانها به دهان سویل هاتنه کشتن و به هزاران کس کجبر بونه. امنستی انترنشنال دبیجه کول ترکیه ریل خلک هاتیه گرتن کو رخنه ل اپراسیون بکن. لباجار دیاربکر حکومت ری ناده خلک خوبشان دانان بکن و تانها چندین کس جالی پولیسان و هاتنه گرتن. Şimdi halkımız yıllardır طبعا سرکرین گهشت ملت ما تندتیجی گهشت خالک کو پنگاوه که بها ویجی در و بو کرداره که پر دموکراسی برسوین تند بن. نتنه خوبشاندانن لسر جادان قدخنه. Social media users, journalists. کارهنرین مدیا جواکی روزنامه‌گر اندامن HDP به تایبتی هاتنه آرمانچ کرن جبر کو او دجی اپراسیونال لشکری یا لباکور سوریه نه. امنستی انترنشنال ده زانین کو 839 روپلن مدیا جواکی ان خلک هاتنه گرتن او وکولین لسر تین کرن. 186 کس جبر مدیا جواکی هاتن دسته سر کرن. ده 27 ماه ده پارێزەر نورجان کایا لفروکخانه استانبول هات گرتن پشتی وید تویته که ده بلاف کر کو هر تشته ترکیه به اپراسیون آشتی بناو دکه تنه کمکوژیه. نورجان هات بردان لی هاتن و چون جویرا هاتیه قدقه کرن. روزنامه وانن روزنامه بیرگون و مالپرا دکن جالیه دست هلات دارن ترکی و هاتنه گرتن.
some journalists who were simply relaying. Hin rojnamevanên din yên ku di derbarê operasyona leşkerî de agahdariyan ji çavkaniyên din ên medyayê digirin jî hatin bin çavkirin. Kesên ku tê berdan bi qedeqeyên rêwîtiya biyanî tên berdan. Amnesty International dibêje operasyona leşkerî li Sûriyê wek alavekê tê bikaranîn ji bo tapeserkirina opozisyonê û çalakvanan û da ku zêdetir rê li azadiya derbirînê bigirin. Especially in the last. Bi taybetî divan çend salên dawî de piştî hewildana darbeya 2015 ev hîn dijwartir bû. Tirkî dibêje tapeserkirina ew dikin tenê ji bo rê li girtina belavbûna propagandaya terorîstî ye. Yek ji babetên serekî di kombûna Erdogan bê Trump re kêşeya Sûriyeyê û bi taybetî êrişên Tirkiye li ser herêmên Kurdî bi mebesta dûrxistina hêzên Kurdî ji ser sînorê Tirkiye. Gelo Kurdên Sûriye bi civak û partiyên xwe yên siyasî çawa vê kombûnê dişopînin. Birêka Skype em diçin ba peyamnêrê xwe Zana Umer li Qamişlo. Zana tu bixêr hatiye ez dixwazim naz bikim karvedana vê serdanê li ser xelkê çawayê em dizanin got çavê xelkê teva li agirbestiyê ye ji bo got vegerin malê xwe bi taybetî ewanê got ji gund û bajarê xwe derketine. Belê dem baş ji bo te ji bo hemû hevkaran beşê Kurdî dengê Amerîka ji xwe ji vê sibehê de li hemû bajar û bajarokên Bakurê Rojhilatê Sûriyayê xwepêşandan derketine em dikarin bêjin heta di bajarokên biçûk de jî xwepêşandan derketine tenê yek nameyê hebû ew bitirsin got careke din li gorî ew dibêjin wek komployekê were çêkirin li ser herêmên wan û careke din rê li ber bi rengekî berfirehtir ji êrişê Tirkiyeyê çê bibin. Li alîkî din li bajarê Hesekê bi hezaran bi 10,000 belkî heta bi 100,000 jî ji ber got niha îro jî careke din êrîş çêbûn bi hezaran yên gundewarên devera navbera Tiltemirê û Serêkaniyê de jî ew jî koçberî ber bi Hesekê hatine ev hemû li bihêviya wê yekê got agirbest were çespandin û dikaribin vegerin cîhû warê xwe. Ew tirsa xwe ve naşêrin got êdî ev şerê got bûye cevdeverên got artêşa Tirkiyeyê grupê vigirê dayî ketine wê derê de nûçeyên talanbûnê û diziyê dibihîzin û ew bi tirsa xwe ve naşirin got guhertineke demografî li wê derê çê. Belê Zana dixwazim nerîn û helwesta hêzên Sûriya Demokrat derbarî vê serdanê de ji ber got ew de xala pêşî de ne di tewanê Erdogan de got ew wan wek terorîst bi nav dike. Ew çi dibêjin li ser vê serdanê vê hevdîtinê? Yani heta niha ti helwesteke ti daxuyaniyeke fermî ji aliyên hêzên Sûriya Demokratîk ve derneketiye ji derbarê komcivînê got çê dibin serdana serokê Tirkiyeyê ji bo Amerîkayê lê li gorî hinek têkiliyan heta fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk tirsa xwe ve naşêrin got tiştekî cuda derkeve ji vê serdanê lê ew hêvî dikin got agirbest were çespandin û fişar li Tirkiye were kirin got wan êrîşa rawestîne. Belê Zana di ser êrîşên got tenha got cî êrîşên li ser xelkê li ser gundewara dibin. Ev serdan asta êrîşa çawayê êrîş gelo berdewam dibin gûrin yan jî niha em bêjin niha hatî rawestandin çav li rê li encamê vê kombûneyê. Na ji do de ji dema got serdan ketiye rojeva ragihandinê de êrîş gelekî pir giran bûye li ser herêman heta li aliyê du gundan grupên ser Tirkiye ve artêşa Tirkiyeyê li wê derê kom derbas bûne şer gelekî nêzîkî bajarokê Tiltemirê bûye û cara yekê jî got şervanên ê xristiyanî bi ser encumana Belê yên got bi ser encumana leşkeriya Siryanî ve jiyana xweş destane pêlek din koçberiyê çêbû piştî got şer nêzîkî bêtir nêzîkî bajarê Tiltemirê bûye. Belê peyamnêrê me Zana Umer gelek spas di me re bû ji Qamişlo her wiha jî
دخوازم بینم زمان پیروزباهی تدکم زانا بناوی خوناوی همه کارمند دنگ امریکا سر ورگرتنا تا جه خلاطا دیوید بورکر گو خلاطک تایبت بو کارمندین بی جی سر کارو خباتین تا هر شاد به سپاس کم سپاس بله ام دچن لسر روشا خلکن پنابر ین کرد گو جبر شر لسر هرمن کردی دبن لسوریه بحزارا خلک جوید درکتنه نها کوچبر بونه جمارک مزن جواناجی نها لهرما کردستان بجیبونه لکامپکی کامپا گلوین گو لویدا چند هزار کس لویدا کومبونه پیامنری دنگ امریکا سلام بالای سردانا ورکر و اف راپور جمره آماده کریه پنابرین کردین سوریین و داویه هاتین هرما کردستانه لسر دو کمپان هاتین بنجه کرن کمپا بردارش و کمپا گویلان سر به قضا آکره به دی کمپا گویلان دا لوی داویه 500 خیزان کو هجمار آوان بنا 2000 کس آکنجی کرینه و روزانه پنابر دهن و ریوبریا کمپیجی چهکرنو دانانا خیوتان زیده دکت بخودي مجبر شر رفيان وضعي ما ورقل كي مأساوي بو تركا دافيت ما بري بين بيدري ما هكي هيد الرفيان جند جريان درفيان حسكي ما قالك عذاب دي زارو كيما بتوش كاني بون بنابر بون قال كي رزلين فانشولا تالي هات ما بري خدا كردستاني قال لك عازبين سريا كردستاني بشاف دنيا جنبدي بو ناد ستيري براد يكي ما دايا كي قال لك عازبين وش غيري برجي مسندن هر يك $6 مسندن حام قاشتن بيدري مجبور بون مجبر شر درفيان یک جی آریشین سرکی ین کمپا گویلان نبونا آوا و خارنه دیسان کیمیا سرشو و دستشویان والله آفج مكيمة حاشا تواليت أو إجمارة ضرورينا وبخدي الحمد لله أم مبسوطا أم قلقي كيف خوشن هاتنا ما يكون هاتنا كردستان أم قلقي كيف خوشن بي درماني ما آري كي مساعدة كي مرة بكن درماني ما بدنا ما لقور راشيتك وتختور أجمارة نفيسين أم دخوازن واهتمامي بما بكن صحتي وإسعافي وعلاجي اوه کمپا گویلانا نیا چکری بو پنابرین کردین سوری ین و داویه هاتینه هرما کردستانه و روزانه کارد و کمپی دا تیتا کرن جبو جاده و پیدویتوانت روزانه آماده بکن سلام بالای دنگ امریکا کمپا گویلان قضا آکره بله بینرن هجا وکمد دسپیکا برنامه دا زانین افرو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و لواشنطن پایتخت دگل سروک امریکا دونالد ترامپ کوم ببه نها زندی دگل ما هفکار ما صالح دمیجر لپش کوشکاسپی دم باش صالح دم باش دوستو تماشاوان روپلا کرمانجیا بش کردیا دنگ امریکا امنها لواشنطن پایتخت لپش کوشکاسپینه خو پیشاندان که مزن لبدره بره و دچه خو پیشاندان لدجی سردان سروک ترکیه رجب طیب اردوغان بو واشنطن کو دوه گیشته واشنطن و ایره کومبونا وی لگل سروک امریکا دونالد ترامپ هيا هر وكون دبینن کشو هوا رنگل روی میشی دیار به کشو هوا که صار هيا جبرویجی جمارا پیشبینا خلکی کو به هزاران بو نبو لهر حال جماره که بربچاف هيا الفدره اگر کامیرامانی من بشه ناف خلکی یعنی بدرشمو و ام ببیجن آلای جواز تبلیغ خو پیشاندانی دبن خو پیشاندان نتنه کردن کو ام ببیجن دستیواردان لشکریه ترکیه بو باکور رجلات سوریه پروتستو دکن نا او خلکین درجی هنه ارمنجی هنه پیکاتین درجی هنه امریکی بخوا هنه کرد جه هر چهار پارچه کردستانی هنه یعنی کردن ببیجن عراق کردن ایران کردن سوریه کردن ترکیه همیل و دره بشتارن یعنی اوانات خوازن
نشان بدن که اول دشی سردانا سروک ترکیه رجب طیب اردوغانن ام دزانن کل وی دری هنک درش من او بلند بن هنک دبیجن اردوغان تروریسته هنک دبیجن اردوغان دویتج باکرو رجلات سوریه درکوی هنک دبیجن دبی اردوغان ج کوشکا سپی درکوه کو او واندا کنها ایرو یعنی ل کوشکا سپیه وكما قلت يعني بسلوغان جواز خبيشان در تبليفي خبيشان داني بونه دەسەڵاتدارن هەرێما کوردستانە عێراق دەبێژن کو ئەو هێشتا لە نێزیک 3000 ئێزدیان دەگەڕن کو ئەو دەباوەریەدانە هێشتا ساخن پشتی چەندین ساڵان ژێ کۆیلەتیا دەبن دەستێ داعشێدا چەند مەهنبوریدا 105 کەس هاتنە ڕزگارکردن کو پرانیاوان زارۆکن زانیاریین زێدەتر دەوێ راپۆرتێدا زیدتری 5 سال درباز بوون بسر هێرشا دەولەتە ئیسلامی داعش یا توندڕێ بوو سەرجڤاکە ئێزیدیل باکوورێ عێراقی دەماک و زەڵام هاتبوون گولە بارانکردن و ژن و زاروک هاتبوون ڕەواندن و وەکە کویلە دەست خۆدا گرتنە ئەف مالباتە هاتبوو ڕەواندن پێش ڕاهاتن جوداکردن هەر زارۆکێک فرود بوو کەسێکی ئەم المال بوون هاتن دۆراما گرتن عایلێنمە هەموو مێر جداکردنا خانیەکی کۆمکردن دەری لی گرتن وەم ژن و زار و هەمووکردنا غورفاکی دەودەری گرتن دۆراما تەوەقاندنمان نەکاریم دەرکەڤنا ئەم خۆ بەحەرەکی نەبالەکیدا دەماکو هەند زارۆکێن ئێزیدی هاتن ڕزگارکردن پشتی گرتنا بنگەهێ داویە یەکێکدارێن داعشی زارۆکێک دەماکو هات بوو ڕەواندن و کرد بوو کویلە 10 ساڵی بوو لێ پشتی هات ڕزگارکردن ویژی کەسێکی ڕا نەگوت کو ئەو ژە ئێزیدیەن ڕەواندیە بەرپرس وها دەبینن کو gelek êzidiyên hindabûyî di nava malbatên Daişê dane yên li kempa dimînin lê ditirsin daxwaza alîkariyê bike. Ewa bû mavî nêzîkî 5 sal li destê teroristanê Daişê da bûn. Her karekî xirab û nareva legeliyan kirduwa. Çî wekû emeliyeyê siksî, çî wekû eşkencedan, çî wekû pirsîbûn û heta dawî. Ew giring ewa ku mişkiyan şura zorbey here zoran. İsal dest bi karihatiya kirin bû deranîn û nasîna hezaran termên xelkê êzidî û hêjî geriyan li dûv kesên hinda dûm dike. Berpirs dibêjin tu alîkariyê ji aliyê civaka navnetewî nayê kirin ji bo dîtin û rizgarkirina kesên hinda. Na mesrefekê zlamkar bê ne tiştekî jî re bikirê ne dirav nebe mîtacî cilka be mîtacî tiştê medresê bine bi zehmet çi müsteqbelî wan misal ne ratibeke ne şixul kareke bi zehmet Ew dibêje eger ku mercên jiyanê ji bo wan li gund peyda bibin jî ew ê nevegerin ser malên xwe yên kevin. Ji ber ku çekdarên Daişê bi şêwekî weket bêjin hatine ji nav birin, lê ew dibêje ya rastî hê jî ew ji nav neçûne. زانست و چالاکوانên بۆ parastina jîngehê çareserî peyda kirine بۆ bikaranîna gemar û çopa plastîk careke din bi awayekî baştir gopkêrî mal û civakê bê ev raport roniyetîne ser vê xebatê. gelek ji mêjenîne 114 xwendekaran çi cih nebûn da ku lê bixînin. Heyva ji bad û adar bû, bahozeka bihêz digel baraneka boş lê dikir. Geleka seyr bû demê em ji xew rabûyn, xandingeha me her heftê bû. Piştîngê corekeniyê proje avakirinê pêk hat li herêma Sakoso, Rojavayê welatê ku dîv wa. UNICEF ez dîtim û gotî piştî wan astengên me bihîsîn ew hatin û sê polên xwendinê bo zarokan ji bilokên plastîk avakirin li bajêrê me. Min kirekenî. Dîr ji trana, UNICEF hevkariyê dike digel kompanyayeka Kolombî ku dibêjne Conceptos Plasticos. These classrooms are pretty strong. Ev polên xwendinê bihêz û bi selametin. Rêgirin li avê û dijî agirîne
بتر ji polên kevin xwe digirin. Li gorî vî proje avakirinê, ew plastîkên navgilêşî xirve dikin û bilûkên avakirinê jê dروست dikin. Avahiyekî plastikî bila da sehkeyne. Paşê xudabxane ji bin erdî hate der, ev hêviyekê dide te me. Ev proje umêdê dete hezarehan zarokan li Côte d'Ivoire. Kompanya Conceptus Plasticos kar diket li ser avakirina kargehekê di nav falatî da. Da ku pitir plastîkî biguherît bû bilûkan. بري نهاما آواهيك خراب هبو لي يونيسف هات وجمرة آواهيك نو آواكر ام جي حزدكن یونیسف گوتی یامسوکرو پایتخت ولاتی روزانه پتر جد 180 تن متریکی پلاستیکی برهم دینن و بتنه 500 جوی پلاستیکی بکاردین نفع. اف پروژه بلوکن پلاستیکی آرمانجاوی اوگو خواندنگاه بو پتر جی 25,000 زاروکان آوا بگد و کاری بو وان آفرتن دهاتی وان کم پیدا بگد لوی ناوچه. بینن هجاب و راپورتی ام گهشتن دویا برنامه افرو یا کورد ویزیون تا هفته آبی هر شاد بن. سلاف رس.